ndagira ngo wumve ibije ku gasobanurifilms.com. Mike, ibibazo biraje, ibintu bigiye kuba bibi cyane, tugiye guhura n'ibigeragezo, ariko umenye ko turi bumere neza. Rebe ku gasobanurifilms.com. basore, nimba muri kureba iyi video mumenye ko nshobora kuba napfuye. Uwatanze itegeko ngo banyice ari muri department ya polisi yacu, ndetse nimwe bagiye gukurikizaho kwica. Mama we, Rebe basore mwirinde kuko abantu banyu barashaka ko mupfa. No, ride or die, bad boys. Just us, no back. Nitwe gusa, nta musada turi buze kubona uvuye kuri polisi. Umva dufite abiri bakekwa, ni Mike Rory na Burnett, niba bari guhigwa. Bimeze bite? Iyi filime irimo ibyamamare, DJ Khaled uraza kumusangamo, Joanna Lucas nawe akarimo. Umva gucikana namwe ni bibi, muri abantu bafeke bo gucikana nabo kabisa. Umva polisi iri kubahiga, cartel iri kubahiga, na buri gange yose mu mujyi iri kubahiga. Joanna Lucas uramubona ariko umva bagushyize amafaranga nkuzana uri muzima cyangwa wapfuye. Umva genda fata batatu bari imbere, wowe ufate bataratu bari inyuma. Wabonye filime nyinshi, urabonema yawe nonaha. Iya amasizoni yose tugiye kuyakomereza gasobanurifilms.com. Ubutumwa bw'amahoro nabusoje, nigarukiye ku gasobanurifilms.com. I mean nasty Mike. City bang bang mother. Mama way, ku gasobanurifilms. Bad boys, ride or die. Uburyo bwo kwishyura buraho hasi wabureba muri caption aho waba uri hose mu gihugu cyose cyo kwisi. 7 ku kwezi n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Buri munsi tureba filime z'ubwenge. Racist Mike, go. That motherfucker racist. Dore ngibi. Yes. What you gonna do? What you gonna do? You gonna filime ko nayizanye ariko